Un feliz sábado kachun munaspa kuyamasi. Kaisamakuy diapi noqanchik mas k'aspa kasanchik primerota Diosninchik tatata. Chayman hinata noqanchik uyarispa kasun imatachus nisawanchik kay carta Efesiospi niyuq chantapis qanchik chikllashqan nina hinata. Wañusaspa yawarninta huchaynchikmanta payqa rantiwarqanchik. Kacharichispa kananchikpaq chantapis huchasninchiktapis pampachanallampaqtaq. Kuyakuyninwan may hatun kasqanrayku payqa munakuwarqanchik. Chay tukuyta Cristopis tarinchik. Ari munasqa kuyamasi. Jesucristo yawarninqa t'akakuspa karqa sapawninchikpaq. Chaywantaq payqa rantikapuwarqanchik. Chayrayku niwanchik devoción matutinanchik sapawninchik kasun redimidos. Watejmanta kawsakapusun Señorninchikwan. Mana allin llampi purispapis Diosninchikqa hap'iwasun llanninman churawasun. Chayta niwayta munanchik. Chantapis noqanchik pampachasqas kasun nin. Ichari sapa huchanchikta payqa pampachanqa, perdonanqa. Maychus mana yuyarinqañachu payqa yaku kuman churayunqa huchasninchikta qunqanqa nispa pampachawasun. Hinallataq niwanchik sapa ukninchik instruidos kasun porque Diosninchikqa rikuchiwarqanchik qillqasqanpi maychus kasan evangelio. Chayman hinata predicanapaq. Ima lindo munasqa kuyamasi herederos kaykichik nispa nillawanchiktaq. Imataq kayri? Diosninchik sapa ukninchikman quwarqanchik hatun propiedadta maychus kasan kay Nueva Jerusalempi. Salvacionta noqanchik tarisun. Chayta hap'inapaq heredero hinaqa noqanchik creena tiyan paypi. Sonqonchikta haywana tiyan paypitaq kawsapuna tiyan munasqanman hina. Kay tukuy yachaykunasta noqanchik haych'ananchik tiyan sonqonchik ukhupi. Wawasnin hina aska bendicionesta niwanchik kunan día devoción matutinanchik hap'ispa kasun. Porque payqa wañuymanta kawsayta quwarqanchik. Diospaq bendición ninwan kanachik kunan día.